ljudi, evo nas u prvoj epizodi Minecraft Skywars, sa mnom je... Balkan Killer! Sad glasno moraš pričat. Dobro ovako. Odlično. Ili da se der. Ne moraš se derat, zašto bi se derao? Je mrtki mač, nadam se da me neće Evo neki lik u izvijediti. centru. Zašto ti stalno ideš u centar? Ne razumijem. Kilam lika. Ubio sam lika. Da. Tako da. Nema, ovo je odlično. Sam moraš... Loveri. Sam glasno liče, pričaj. Dobro! Dosta glasno. Odlično. Samo moraš glasno pričati, bit će sve fenomenalno. Bože! Neko je gore, moram ga ići srediti. Aj neko dođe ako smet da se bije. Ubio sam lika, imao dijamantni mač. Bravo, imam ja. Koliko se već ih ubijaju? Ovo mora na YouTube makar crknu na zadnjem. Dobro si rekao. Op. Nisu likovi. Imam ja. Nemam. A imam, 100% vidio sam. Ali gdje mi je? Čekaj se najspustio to. Nije. Nemam ovog urona. Kako se... A moram gaditi to vidjeti. Evo će biti odlična partija, sam glasno pričaj. Neki me lik zapalio. Nema veze, igraj. To ovo moja ti čuju, ubio si dva lika, ma makar sad trkneš i moraš na licu staviti. Čuješ? Hoću, sam na što je lik napravio. Da. Pustio je lavu. To u centru. Da! Evo dođem ja. Ha, njega sam nagurao lavu, koji nob. Vam baš da ne bu on tebi. Koja novčina, O, sam ga skrkao. Koliko si ih ubio? Nekoliko. 4. Kak znaš? Pa brojao sam. Meni se čini da smo i ja i ti ostali. Koliko si ti ubio? Niko. Buš mi dao neke sam stvari. Jer ja imam niš. I jedva dolazim. Čekaj se malo, knjige da nađem. Knjige za čaranje, Knjige za... A mene s čim sam... O, to tako. To. Ja sam cijeli obučen, a obučen sam ko govno. Dobro, imam ovo, bla. Ok, imam to. Jesi to ti tamo? Ja sam u centru. Da. Daj dođi da te vidim malo. Sam malo. Dođi tamo da te mogu vidjeti. Gdje si? Tak stani. Vrati se tamo. Ovako? Još tam, malo. Stani tamo. Ne, kako si me svisnuo. I pobjeda! O, da. To je to što ste gledali za ovu. Hvala što ste gledali ovu epizodu. Ćao!